Je vais vous parler de 4 périodes conjugales avant d'aboutir au mariage. Il y a bon nombre déjà qui parlent que kuna kuwaka tu periode mbili. Nataka baongeleshea etape bipengele ine benye mtu anapitaka ndani njo afikie kundoa. Bengine wanasemaka ni mbili. Da Swahili iko ngufu, ndaongea mfrancais. Les autres parlent que c'est deux. Bengine wanasema mbili, lakini mimi nakwambia kuko ine. Na mwaizi ine, badada wetu habayu wake. Dada unasikia anasema alinipotezea wakati, tulikuwa naye siku za mingi. Njone ndona garso mlifanya naye miaka mingi, me siku ya kuoa anafato ini semene na mwingine anamuoa. Haukuyua ile. Ile 4 periode kuna kwaka periode ya kwanza banaitaka amitié. Urafiki. Muburafiki hawezi ambia mtu je t'aime. Ukaambia mtu je t'aime uko farceur uko aventurier. Mtoshile langage ya kusema mimi naposhwa katala mwambia je t'aime leo kisha kesho kumbe mwingine anamwambia je t'aime. C'est faux. Muburafiki hawezi ambia mtu je t'aime. Muburafiki inakuwaka kuendana kwanza. Tunafahamiana. Tunaanza zoeshana. Huambia mtu je t'aime, hamufahamiane bien, huyo amwambia je t'aime, munaanza onana makarakter. Hamusikiane haya juu hamuna bie mushakambiana. Ile ni muburafiki. Na burafiki hayezi kawia. Burafiki inapaswa fanya au moins 4 mois au 3 mois ya burafiki. Apre, baada ya urafiki, kunakuya sasa urafiki wa karibu. Kuko tofauti ya urafiki wa mbali na urafiki wa karibu. Mufrancais tunaiita copinage. Ile copinage njo periode ya kuchunguzana. Fiançailles haikwake periode ya kuchunguzana. Le docteur ainsi que les enseignants musinipige majiwe ngwani basaidie. Mukopinage njo nendambia mtu sasa je t'aime. Mwisho toka mwile urafiki njo namwambia mimi nakupenda. Tunaweza angaliana. Tabia zangu zikikufurahisha na wewe zikinifurahisha, tutaweza ikala pamoja siku moja. Copinage njo inapaswa kamata hata 8 mois. Inapaswa kamata hata na mwaka. Copinage njo mko mnachunguzana. Mko naambiana kweli. Mko mnapitishana muvipindi. Mko mnafanyizana mateste, ni copinage. Copinage kuko bana exageraka. Bana ifanya hata 5. Ndio copinage ile. Mko mnachunguzana, mwenda presentana kwa rafiki, mnafanya yote, mnaambiana maproje, ni mcopinage. Ndio inakuwa na periode ya mrefu ya kuchunguzana. Mufiançailles ya bachunguzanake. Baada ya copinage ndio kunakuwa kitu banaita fiançailles. Mukopinage njo mwenye munendaka sasa pana na mali. Mukopinage njo munapitikanaka ile vituturu yote ya vêtu mepouze na bubage. Mukopinage njo munapitikanaka ile comment on appelle ça, madote. Kisha ukisha pana mali sasa umejiangaje kufie. Ulisha musha chunguzana, musha sema hapa ni na nini. Mulisha unapana mali leo njo fiançailles inaanza sasa. Na fiançailles bamingi wanajikorogaka. Hayezi kamata inani. Fiançailles inaposha kamata 6 mois. 5 mois hivi. Fiançailles ile. Haiwezi kamata inane fiançailles. Na ikifanya 6 mois nayo ni ya mingi. 6 mois juu nini? Fiançailles inakuwa periode sasa ya preparation ya mariage. Hapana kuchunguzana. Fiançailles njo mnakuwa mko mnapima manguo, mko mnapima fete tapitika, mko mnapima machakula, makuta njo fiançailles mko mna prepare fete. Hamuko mna periode ya kuchunguzana bishaisha, periode ya mateste bimeisha, periode ya kuangalia kama yananiweza bishapita. Mfiançailles njo unaanza sasa chunguza mwenzako. Njo unaanza sasa panga chakula, mko mnapanga makuta hizi, unaita mwenzako kuye bwana, mbona franga zipatikane manguo. Ni mfiançailles, preparation de la fête.
Seremoni tutenda kusivile aye, tutenda kuonore wazazi kukanisa aye, tutakulisha watu aye, ni mufiansaye mule. Mufiansaye amukwake moteste, amukwake kuchunguzana. Bien sûr mufiansaye munakwaka munamo mitego ya wengine wa kupenda bavunje. Baada ya fiansaye yenye hayezi fanya hata na 6 mois, ni mu 5 mois, ni 6 mois ni ya mingi, nimeexagere. Kunakuya sasa ndoa, mariage. Na kila kipindi kiko na periode zake, kiko na comment on appelle ça? Chaque étape ya sa periode, iko na temps, wakati yake voilà. Mimi natafuta isema nayo hapa. Kunakuya sasa mariage. Mariage ayo haina periode. Periode ya mariage ni indéterminé. Njo nakuwa wanasemaka ni contrat à durée indéterminée, CDI. Njo mariage. Mulifunga ndoa, mukishafunga tu ndoa, ayo haina durée. Ao ni mamiaka. Après mariage hakuna vingine. Cela veut dire, ngwani ba déterminer sasa. Burafiki, ule urafiki wa mbali, tuite amitié, inaposha fanya 3 mois. Tukalikile pamoja. Urafiki wa karibu tunaita copinage, inaposha fanya na inane, ikaexagere ni inane. Kamata 3 mois plus inane, donc 3 mois na 12. Kuko wanapasha exagere, wanakimbilia, wanalunga ta copinage nafanya 6 mois, sava, haina probleme. Haina probleme mu 6 mois, haina probleme na mu 4 mois, 5 mois, me inane mina ipatia copinage. Nasikia? Kamata 12 mois plus 3 mois. Kamata miezi 12 kuongeza ako miezi 3 ya urafiki wa mbali kisha urafiki wa karibu. Inakuwa miezi 15, manake inakuwa 15 mois. Copinage ile. Ndoa, fiançailles inaposho kamata ma 9 mois hivi. Jutukatia 9 uchumba inakia kamata miezi 9 sasa. Miezi 9 tukitia kwa ile miezi 15 inakuwa miezi 24. Tukakamata 9 mois, on ajoute ça sur les 15 mois, ça devient déjà 24 mois qui fait 2 ans. Manake mu miaka 2 munakuwa mushafanya mariage, mushafanya vyote. Ile uchumba yenye naenda ile relation inafanyaka 5 haiko relation. Et c'est biblique. Na kama unabisha verset Bible, Cantique de Cantique 2:7. Ça c'est la Bible. Ngwani itafute Cantique de Cantique. Mimi nikutumbia hapa. Njoo hii hapa. Tusome katika jina la Yesu. Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les bichets des champs, ne réveillez pas l'amour avant que la veille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veille. C'est-à-dire quoi? Avant ujilanse muvitu, kuwa uko tayari kwanza. Na kama huya kuwa tayari, hapana kusema nianzane na mtu nitafute nini. No. Bref, nimetaka kufundisha hivi. Unaenda kaanza urafiki wa mbali na usha projete, usha angalia mbele, usha sema mimi nataji lancer mwa hivi vitu vitafikia fasi fulani. Ingine parti nilitakwambia hivi. Haiko kusema mtu akikia kuambia mukopinage aseme je t'aime, njoo amelancer, njoo anaposhwa kukuoa. Vinapashwa haribika pasi copinage njoo wa kuchunguzana. Vinapashwa haribika na hakuoe anenda oa mwingine, manake hamkuendana. Usifanye zambi ya mbaya kuua. Unanisikia? Unanisikia bia we dada? Usianze sema alikuharibishia reputation juu na wewe ulimharibishia reputation, mliharibishiana ma reputation. Juu sasa tenda tongoza batamwambia mbona tulikuwa na kuonana fulani, hauko aventurer kweli. Tu vois ça? Donc ni flèche d'aller flèche de retour. Mukopinage munaposhwa angaliana matabia na munafanya balance. Est-ce que tunaendana? Alléluia. Autre chose. Ba garçon msiko na kwa na habitude mule mukopinage muamitie ya mbali, njoo unaanza ambia ndakuoa. Utamwambia ndakuoa atatia maespoir. Ataanza kulizwa nioa siku gani. Mukopinage bien sûr unapaswa mwambia tutaishi pamoja. Mais usimuoneshe force yako. Nisikie bien, mimi na conclure. Usimuoneshe force yako.
mpaka aanze kukuhesabilia masiku, aanze kukuhesabilia na miezi. Juu kimuonesha force yako atakuwa hipokrite na utaoa hipokrite. Ukimuonesha ke uko na pesa unatafuta oa mchumba wa mbio, jo zile copinage zitafanya 5 mois, kisha baada ya 5 mois ndoa inavunjika kuliko kuvunja copinage, urafiki wa mbali na wa karibu na uchumba. Usimuoneshe force yako. Mkopinage umuoneshe, mesiku utakuya mwambia ndakuya kwenu ashituke. Remarke kunye babiana, muamitie, yani muurafiki wa mbali wa karibu mkopinage. Mkopinage, muamitie habapanake kado ya kuvuka $5. Kado unapashwa patia mwenzako ni ya $5 kushuka chini, yenye mukiachana hautalia. Unajua kwa nini watu wanajiuaka na watu wanakosaka bafeni? Ni sababu muile urafiki mulijuana mili, muile copinage mulipatiana mili zenu, mulikuwa najuana sakalanga. Muile urafiki ulipofia likupondea, ukamuhonga hata na gari, ukamjengea na nyumba, ukamulipia masomo gisi huko duru, ukamulipia na shule, ukamulipia, ukamfanyizia kila kitu mukopinage. Kisha siku ya uchumba inakaribia, fia na kukoroga. Anona hauko type yake, hauko size yake, tu n'es pas son genre. Njoo anaenda kwa genre yake, usilie. Dada, mkopinage wewe njoo ulijipana mwili sana. Garso alikuchezea sana. Nishabi explique, mtabifuata. Mkopinage ulihonga garso mpaka na mangu, ukamletea na ma $1000, una salaire yako yote unapelekeaka garso. Mkopinage muamitie. Muamitie na mkopinage hamuna droit ya kupatiana makado za kuvuka $5. Ni 5 kushuka chini. Hamuna Kiswahili wa Tanzania mtanitagi ndabandikia Kiswahili. Hauwezi ukapatia kwa urafiki wa mbali wa karibu mchumba wako gifti ya kuvuka $5. Yote inapaswa kuwa chini ya $5. Ikikuwa juu ya $5, anayestahili kuipewa ni mchumba. Kado ya unastahili patia mtu ya kupanda yulu ya $5 ni fiancé. Wakati mshakuwa ba fiancé, njoo unaanza mupatia sasa bitu ya kuvuka hata ya 1000, unampa gari, unampa nini. Nayo ifo kukua prida. Muko munalumia mbuwerewere na muduru kutopata enseignement. Mini dawa. Mkinisikia mtasaidiwa. Nishangaza. Mkopinage unahonga hata na nyumba, unahonga na gari, unaanza patia mchumba salere yako, unaanza ipatia mwanamke. Mkopinage, muurafiki. Ukalumia usiseme ukufundishwa.